nggih, iki kan mulai nika menten. Menten. Junjung menten. Mulai ngayen bongkar yang insang ke mina. Nggih, insang. Iya kena. Nah, masih 1 Agustus mendak kita nisa. Nih, kan sampun iki upakara sampun cakep saking griya nggih. Jadi Hamin 1 sampun nggih titiang matur banten-banten sami. Iki kan perlu wali. Nggih, banten-banten wali. Ini ngatur orang kenten saudara kita nih, nggih. Nggih, sudah. Ngatur saudara nggih, Santi nggih. Ton, Santi betul. Nih, nah, yang 2 Agustus Minsa, niki wawu nggih. Nggih, iki Santi sareng Go. Sampun nggih, ide beranjanya sampun nggih. Kan malisiki kirang untuk pas kiatnya nih. Karena kita matur malih. Santo niki wawu tu kanda istri mau enten iki surat. Kan makayuna tu kanda lanang sami ngoten. Nah niki tanggal kalih niki wonten 2 acara niki nyingsa Wosandika melaspas piatnya. Nah niki maksud titiang sapunapi niki pisan margi santo niki tu kanda sami pun ngamal-ngamal berarti pisan nggih. Nggih, ngisa, terus melapas jajan itu dados. Nggih, di hari. Nggih. Tapi genah niki punapi jauh kan kan? Iya, niki. Oh, nggih, bos. Oh, nggih. Iring dia raja. Kina kok. Nggih, nika sampun berarti harinya waktu bersamaan. Artinya perandonya lian-lian. Nggih, lian-lian. Nyingsa kios, lapas nggih kios. Kan berarti ini Kalah ya kan. Kalah kan tapi nyambung Nggih. Mina bukan guna. Nggih, bide angin guna. Nah, iki ukuran bide. Mangga nyanan pangkuda. Nggih, semono nggih. Boleh pesan ya. Nah, niki kita titiangnya dalah ini. Ini jam 9 terus lapasnya beda 1 jam tapi jam 10-nya. 11 ya jam 10 atau 11. Jam 11. Jam 11. Nah, niki waktu wali ini sampun gong salah Santi. Wali gong salah Santi. Kan angkut cukup. Nah, makin acara kelima niki tanggal 4 Agustus iki natap ke Pase. Natap ke Tukar sareng ke Brahmo.